Pitate se koji uvijač za kosu je najbolji? Pa, ja imam odgovor na to pitanje. Roventa Twist Curl. Što je ovaj uvijač bolji od ostalih uvijača? Pa sad ću vam to pokazati. Predstavljam vam Twist and Style, prvi L oblik uvijač za kosu sa rotirajućim cilinderom. Okretanjem ovog prstena jednostavno birate jednu od 3 debljine. Kako bi što bolje vidjeli kako on uvija, pokazat ću vam na ekstenzijama. Prvo koristim najužu veličinu, to je 27 mm. Kao što vidite, ovdje već dobijate intenzivnije lokne koje će vam zasigurno dugo trajati. Zatim prebacujem na srednju debljinu, to je 32 mm. Lokne su mekane, elastične i daju onaj savršeni bouncy efekat. Na kraju koristim najdeblju opciju, to je 38 mm. Ovdje već dobijate neki prirodni izgled lokni. Pogledajte sva 3 pramena. Jasno se vidi razlika u obliku i teksturi lokni. Meni je ovaj uvijač zaista oduševio jer sa jednim aparatom dobijate 3 različite lokne. Također, uz sve to dolazi sa zaštitnom rukavicom i podlogom. Šta vi mislite o ovom uvijaču?